براستی جی دروژه ما ایرو ده ام دبینن سیاسته کی گله کی قرش لسر شنگاله لسر جواکا ما ازدی تیم شاندن به تایبەتی جی ام بیژن جالیه پدکی و چاواکو راست ایریشن دولتا ترکیه کو لسر جواکا ازدی تنه کرن چاوا به چه شکلی رواد بینه براستی جی یعنی ام بیژن پشتی ایریشن چتین داعشه هما ام بیژن لشنگاله ده راست ادی دولتا ترک دست به ایریشان کرد جو 2017 ده حتی روزنامه ایرو به دهن جاران شنگال بمباران کریه پیشنگین جواکا ازدی هدف گرتیه هر وها ام بیژن سازی دستگاه و هزا پاراستنه هدف گرتیه دوی درده جی یعنی براستی جی ام دخوازن وی که بیژن سببا کو ایرو هوقاسی دولتا ترک ایریشن خوا پیکتینه دفردم دخوازن سری دوی بیژن او جی سدم و دولتا ترک جوی سوت وردگره یعنی یک بدنگیا هزین نفنتوی سازین مافن مروان و دهمان دمدی سرکه جی بدنگیا دولت عراقی بدنگیا حکومت عراقی البرانبری تجاوز کرنا دولت ترکیه لسر اخا عراقی جبرکو ام دبینن یعنی شنگال جی پارچه کی جی عراقیه و دوی درده جی ام بیژن هر دمکی ایریش لسر شنگال پیکتین هری داویجی دولت ترک بالافرین بمروفین بچک مجلس گل سنونه هدف گرت دو درده جی زاروکه کی 12 سالی هر وها اکتیویسته کی سیاسی ابراهیم درویش شهید کتن د انجام وان ایریشاندم جاره کادی تجربه رواکرنا وان ایریشان راست پدکی کت دوره ده هم لشنگال پرووکاسیون دست بکرن هر وها پشتی ایریشان ام بیژن بچند روزان د پارلمانتوی عراق ده نامزد پدکی ویان داخل آخوی و دوی درده جی یعنی دولت عراق حکومت عراق داخواست کرد کو به دولت ترک را هفکاری بکن و دوی درده جی سدم آوان ایریشان جاره کادیتر حنجت خسته پگکی دوی درده براستی جی اف مجار هجای کمروف نیرین لسر بده هجای کمروف شروع بکش برکو د انجام وان یعنی ام دکارم بیشن وی هفکاریه و وی پیشگیری به دولت ترک را هاو قاس دولت ترک جسارت و سود وردگره و روزانه جی ام دکارم بیشن ایریشان پیکتینی اف ایریشان کو پیکتینی نتنه لشنگال پیکتین لباشور کردستانی تواهی جی و لگلک جهن دیتر جی اف ایریش پیکتین نها دوی درده مروفت کاره راستی جی وی که زلال بیشه یعنی ویان داخل نامزده کی پدکیه پارتی دموکراتی کردستان دوی درده جخوا به عشکرهی سیاست خوا بلی کرن هر وها وکاکو چاوا پدکی پیشگیری ده دولت ترک وان ایشان راست رواد بینه و دستک دده چه ده عالی استخباراتی ده چه ده عالی آگاهداری ده چه ده عالی راست هفکاریا به دولت ترک ربه یعنی عشکره کرد و هر وها خواست کو ایدی دولت عراق جویه که نکو تنه بدنگ ببینه نکو تنه ام بیژن وار ایریشان یعنی البرانبری وان ایشا بدنگ بینه ایدی به دولت عراق به دولت ترک را پده که و عراق به دولت ترک را تعاونی بکن یعنی به هفکاری وان ایریشان پیکتینن براستی جی نها دیسری ده جبو ویان داخل مروفت کاره و سابیجه یعنی جخوا یعنی ام دکارم بیشتر پشتی فرمانه یعنی پشتی جنوسایده که هاو قاسی مزن کو پشتی رواندنا هاو قاس کچ و جنان پشتی افکارسه تا بستری جواکا ازدهاتی کو سبب و راست پدکی بو اف ایخانه تا پدکی ال جواکا ازدی بو وک جنه که براستی جی وک نامزد بنابه پدکی چونه پارلمان اف بخواجی یعنی جبو جنه که براستی جی شرمکی گرکی مزن بو هر وها جی یعنی لشونا کو ام بیشن ویان داخل البرلمانتو عراقی ده کو نیزینگی سالفگره فرمان دبه و حیا نها ام بیشن حکومت عراقی اف فرمان کو هاتی جان کرین وقت جنوساید بیده نقاش نکریه پیناسه نکریه لشونا کو جبونا جواکا خو جبونا جنین ازدی ام بیشن سیاستک راست بکه یعنی ام بیشن لسر جنوساید قبول کرنه کار بکه ده یه دشمن جواکا ازدی به هزارین سالان دوی دریده پیشگیری خو نشان داده و دبیج ام پیشگیری بدن و دشمن جواکا ازدی
براستی جی مروف یعنی دکاره وسا جی بیجه یعنی جبو سیاست مداره کی بتایبت جبو جنه کی دوی براستی جی سیاست کودکه عملی وی لگوری برجواندین جواکاوی بی نه لگوری برجواندین کو پارتیاتی ده یعنی نامزدی آوی دکی نها هر کسایت کی سیاست مدار کو نونرتیا جواکا کی دکه بگومان دوی دیروکاوی جواکی پر باش بزنه بی بتایبتی جواک ازدی kesin siyaset medar ku bina ve civakê diçin di parlamentoya de diçin li her derê daxivin divê ku rastiya civaka me pir baş nas bikin. Niha em dizanin weke êzidî çawa dişminatiyekî dîrokî yê dewleta Tirkiye Osmaniyan bi civaka êzidî re heye. Fermanên beriya vê jî dema mirov lêkolîn dike, mirov pir baş dibîne û fêm dike ku hemû fermanên beriyan ha piraniya wan jî bi destê Osmaniyan hatine çêkirin. Li Bakurê Kurdistanê heta em dikarin bêjin di vê coğrafiyê de bi dehan ferman bi destê Osmaniyan hatine jiyan kirin û hatine çêkirin. Her wiha em dikarin bêjin di van fermanan de jî bi taybetî jên herî dawiyê jî yani rasta rast dema mirov lêkolîn dike hevkariya mala Barzanî Kurdên xaîn di van fermanan de hene. Di vê derê de yani weka namzetek ku bi navê civaka êzidî bi dengê vê civakê çûye di parlamentoya Iraqê daxivî çawa dikare yani bi dişminê civaka êzidiyê bi hezarên salan re wisa van êrîşan rewa bibîne û em dizanin ku ev êrîşin ku anha dewleta Tirk li ser axa Şingalê çê dike berdewamiya fermanî ne yek armancayî ew armancî yani bi rastî jî tunekirina civaka êzidî xelasbûna civaka êzidî baweriya civaka êzidî hebûna civaka êzidî li ser vê xakê ye em dikarin bêjin bi rastî jî yani viyan daxîl weke nûnerekî civaka êzidî zêdetir li wê dirê nûnertiya pedekê dike û siyaseta pedekê li wê dirê yani rast rast eşkere dike ku çawa bi dewleta Tirk re hevkarî dikin çawa bi dewleta Tirk re yani hevbeş êrîşan li ser vê civakê pêk tînin. Ya dîtir jî dema viyan daxîl di parlamentoya de daxive mirov bala xwe baş bidîyetê bi rastî jî di nêrînên wê de em bêjin seknekî siyasî weke jinek seknekî polîtîk dernakeve pêş. Pedekê çi dibêje viyan daxîl jî kopyayê wê ye. û di wê dirê bê ku tereddûd jiyan bike bê ku em bêjin bi rastî jî ev tişt dikeve berjewendiyên civaka êzidî ev tişt dikeve berjewendiyên vê gelî de nafikirê. Lê tenê ji bo berjewendiyên pedekê ji bo berjewendiyên dewleta Tirk çi tê xwestin çi jê re tê gotin wê dibêje. Lê weke kesayetekî siyasetmedar ku bixwe yani rast siyaset bike bixwe rast polîtîka bide meşandin yan jî rast em bêjin nûnertiya vê miletî bike tiştekî wisa dernakeve pêş. Ya dîtir jî dema ku daxive dibêje işte bi hebûna pekekê di Şingalê de sebeba ku ev êrîş pêk tên. Rojane em dixwazin vê yekê jî rojane li Başûrê Kurdistanê êrîş pêk tên. Ma pekekê li her derê ye. Dewleta Tirk em dizanin ku projeya wê ya mîsaqê millî heye ku dixwaze van diran hemû bixe bin kontrola xwe dixwaze Musil Kirkuk van deveran hemû bigire ma pekekê li Musil heye. Ya dîtir jî bi rastî jî mirov dikare vê yekê bêje. Yani dema ku di fermanê de viyan daxîl bixwe jî di parlamentoya de axivî di wê derê de bi helîkopter hat xwest yani miletê êzidî ku di Şingal de mayîn ji nava wê zor û zehmetê derxîne û di wê derê de teyara wê qeza kirî û ket xwarê di wê derê de yani gerîlayên PKK gerîlayên HPG û fermandar Egidciviyanê ku şehîd ketî alîkariya wê kir. û heta yani endamên vê tevgerî ev tevger vê re bu alîkar û tedawî kirin. Yani bi rastî jî mirov çawa dikare hew qasî jî nankortî bike. Ya jî bê dişminên vê civakê re em bêjin hevkarî bike. Bi rastî jî meselen weke jineka êzidî çawa jî bibe viyan daxîl jî keçeke û navê êzidiyatiyê li ser e. Di vê derê de ez bi xwe jî bangewazî dikim. Divê bi rastî jî siyaseta ku çi mirov çi kesayetekî êzidî be ku siyaset dide meşandin bi taybetî jî wek jinekê divê bi rastî jî siyaseta ku dike di berjewendiyên civaka wê de bê. Yani
بلا ویان داخل جوان لیستوکان براستی جی گاف پاش ده باویجی یعنی بلا پده که کسایت این ازدی جبو خواه بکار نینه جبر کو راست یعنی وان کسایتان جبو خواه بکار تینه و اف کسایت جی تینه وی لیستوکه یعنی نیزینگی سالوگرا فرمانه دبیم به جبونا ویا کیجی یعنی گلک کارین کومرو جبو جواکا ازدی بکه هیا به تایبەتی ji bo جنوسایت naskirinê yعنی hîna bi dehan keçûjinên êzî destê çeteyên Daişê de ne û sebeba vê yekê jî bi rastî jî pedekî ye. Ya dîtir jî nuqteyekê herî dayî ku ez dixwazim bînim ser ziman ev e yani her car dema ku êrîş pêk tên her car pedekê yعنی siyasetekî bi vî şeklî dide meşandin ku bila şingal vegerê weka berî 2014 yani careka dîtir êzdiyên bê îrada careka dîtir êzdiyên ku gotina wan neyê careka din êzdiyên ku dibin yani êzdiyên ku koletiya pedekê dikin êzdiyên ku li beramberî siyaset û îxaneta pedekê bêdeng bimînin. Yani divê de bi rastî jî mirov ez bixwe vê pirsê dikim yani gel ku hew qasî yani pedekê yani derdê wê ew e ku şingal vegere weka beriya fermanê çima yani çima hevkarî bi Daişê re kir û şingal firot yan jî çima ev civak teslîmî Daişê kir divê derê de bi rastî jî helbesta me ev e di dawî de ez dixwazim weke jinên êzdî jî ku em bixwe jî nûnertiya vê civakê dikin kî kesê ku xwe bi navê êzdiyan hil dide û diçe diaxivê bi rastî jî nûnertiya êzdiyan temsîltiya êzdiyan nake divê derê de cihê biryarê divê derê de dayîkên ku li ber xwe didin milletê ku li ber xwe dide yê ku dikare biryar bigire ew e yê ku çarenûsa vê milletê jî çarenûsa vê baweriyê jî û hebûn û baweriya vê civakê jî ya êzdiyatiya kevnar mayînde jî bike ev berxwedana îro li şingalê jî ev berxwedana ku îro di şingal de tê jiyan kirin ev îradeya ku li şingal de hatiye ava kirin wekî din ti biryar yan jî çi nirxandin ji bûna şingalê ji bûna civaka êzdî ne derbas danin ji ber ku xwediyê vê qediyê yê ku êş kişandê yê ku bi rastî jî li ser vê axê hew qas şehîd dayîn hew qas bedelên giran dayîn yê ku bikaribe ji bona vê civakê jî azadiyê û hebûnê misoger û mayînde jî bike car din şobdarên van şehîdanan car din jî yê ku divê derê li ber xwe didin û herî dawî jî ez bi xwe careka dîtir bangewazî dikim ku êdî viyan daxîl careka dîtir yani nekeve bin siyaset û bandora pedekê de ku rast ew bi xwe jî yani bi van nêzîngatiyan xwe dike hedef û ji bo wê yekê jî em dikarin wisa bêjin.